Sisandinda simisa bengicela unyazi lwezulu hlala olimini lami ngikhuluma okuyikhona ngikhuluma okuzokwakha abantwana bakhe bengicela ukuthi ukuphakama kwami kungabi yize Manazaretha njengoba silapha sikuNkulunkulu abanye abakaboni ukuthi sikephi lapha sikhona kodwa besicela ukuthi uShembe unyazi lwezulu asiphe indlebe evulekileyo ukulizwa izilakhe ukuthi uma siduka Nkosi bese usikhombisa indlela yakho yasezulwini uthi Manazaretha ngenye imini uthi omunye ubaba uthi wayehamba wathi mayehamba lo baba uthi wayedrive ama truck lo baba lo umntwana okhuluma Manazaretha wasemabheleni uthi lo baba mayehamba uthi wahamba lo baba uthi wafika uthi mayehamba wafika wanyiwa uphuza idrink uthi lo baba mangonyiwe idrink uthi bese ngena eshop uthi mangena eshop uthi bese ngifika abafana ababili Manazaretha masilapha sofuna inkokhelo mase sixoshwa inkokhelo yala ikhaya kanti sokwenzani uthi labafana uthi lo baba mangibabona labafana uthi ngibabone labafana ukuthi babe kule nkolo engikuyona yakashini uthi ngase ngithenga lana emenadi uthi ngase mase ngiqeda ukuthenga uthi ngaqonda kibo labafana uthi bantu abangoba nani ngathi la kule nkolo naxoshwa yini kule nkolo umuntu nomuntu akazibheka ukuthi kuzohamba kuhambe uzoxoshwa yini kule nkolo uthi saseyikhuluma le insizwe embili uthi baba uthi sasimthanda uShembe uthi inkinga yethu kwakunomkhokheli lo mkhokheli wehleze sikhokhela mihla namalanga uthi saxoshwa inkokhelo yalo mkhokheli kazi wena uyoxoshwa yini ngoba Manazaretha silapha sofuna inkokhelo masixoshwa iyona kunjani makunje uthi ngelinye ilanga sengihlala phansi ubaba wayogeza amasosha lapha eMlazi yathi Nkosi yaManazaretha mayogeza amasosha sahamba sathi masihamba Manazaretha sathi masikufriwe omkhulu kwaqhamuka inkosi intombazane angazi noma inkosazane noma yini yathi mayiqhamuka yamisa le moto esigibele kuye uyalwazi lonke usizi yathi mayigibela sahamba nayo lenkosazane sathi masihamba nayo laba nkosazane sasigibele nabo babehamba beyincokolisa sathi masifika Manazaretha lenkosazane yangena kubo yathi yokuyothatha imali yokubhadala imoto yathi mayingena yangena kubo ayangabi saphuma intombazane salinda intombazane yaphuma luthi intombazane iphuma Shembe Manazaretha sikhumbule ukuthi kwenze kuzokuphila yathi le ntombazane ingaphumi bese athi lamakhosana le ntombazane ibingasho ngani mengenayo imali yokubhadala ngoba thina besoyiyeka sihambe sifike la siyakhona yaphuma inkosana eyodwa yahamba yafika yanokha lapha ekhaya kwale ntombazane
buka inzima indlela yakuboka Shembe yathi mayiphuma le ntombazane wamathi mayiphuma lo gogo wachaza inkosi elizihamba naye yathi sifuna unozibanibani ungenela endlini sozothatha imali yokubhadala imoti sakhuza sababaza isalukwazi sathi woza yesabiza bonke abasendlini sathi woza ninindlalelise bathini laba kumina bazathi lensizwa mayisamangele ukuthi kanti lo gogo kanti unjani ngoba unozibanibani ungenelani yaqhamuka umndeni wale ntombazane bese safike sachaza isalukwazi sathi njengoba nibabona labafana ababili bathi bafuna unozibanibani wathi lo gogo bathi abamunozibanibani kade ahambe emhlabeni Sandinda Simisa kunzima emhlabeni esiphila kuwona kunamaketanga ayizinkinga esingawazi ukuthi aqhamukaphi wathi mayesho njalo lo gogo ukuthi unozibanibani wale ekhaya uhambile emhlabeni asangazi ukuthi senje njani besigibele nomuntu emotini osehambile emhlabeni thina Manazaretha uShembe asikhumbule sasuka lapho sahamba safika saya la ukhona khona inkosi abanye inhlanhla lamakhosi esihamba nayo athi mayefika afika ahamba yobukela inkosi athi engakafiki phambi kwababa wathi hawu bantu abami senifikile wathi usefikile unozibanibani uthe inkosi imbusise wathi mayeqeda kusho njalo wathi ziphi le ingane zamantombazane ebenihamba nazo bathi baba semgidini wathi nazi inkosi babusise wathi esengikhulile bantu abami senikwazi ukuhamba nomuntu ongasekho emhlabeni Manazaretha masilapha sizofuna inkokhelo mase sixoshwa inkokhelo yala ikhaya kanti sizokwenzani la Shembe Manazaretha sikhumbule inkosi busise nizwile amen